kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Nelaɗo men Muhammadu kodi ñentinen mo kadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المشاهدون أيها المتابعون لقناة فولبة تي في أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe caggal yettude allahu tabaraka wa taala juula e nelaɗo makko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, onon wonɓe ƴewde men ka fulɓe tv on salminama on juurama, meɗen wiya on ko bisimilla mon. aray hande kadi inchallahu taala eɗen yiɗi andintinde hoore men, andintinen jama julɓe wonɓe en e heɗade wonɓe en e ƴewde fadlu talabul ilm alshar'i, bimana ɓural e baraji ko woni e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal sharia. o waɗi noon jangen diina men, ko si en jangi wawen andude, ko si en jangi wawen famude, anden no rewiren allahu tabaraka wa taala. al ilmu qabla al qawli wal amal, ko gandal ngal adi taw ɗoya a wowlude e ɗoya a gollude. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adi tippade e makko ko iqra, ko yo jangu. ko ɓawde ɗum ɗon jippi o jangi, si julde aroyi, korka ari, hajju aroyi e shariaji goɗɗi goo. joni noon haray enen ko en ummatu iqra, ko en mofte yamiraɗe fi ngal ɗo gandal. haray ngal ɗo gandal tendini gandal sharia, gandal aduna kadi hino jange, kono gandal sharia ngal ko ngal ɗon rewirte allahu tabaraka wa taala, haray ko fi ngal ɗon wonɗen e yewtude. haray ngal jogi ɓural ara nun ɗum al ilmu mirasul anbiya alayhimussalam. ngal ɗo gandal sharia ko ɗum ɗo woni dondi annaba ɓen ko ɓe acci ɗo fiyoɓe rone, ɓe accali dinar, ɓe accali dirham, ko ɓe acci ɗo ko gandal sharia. ko ɗum waɗi talibaɓe ɓen e cernaɓe ɓen serenɓe ɓen wonuɓe e jangude hino janna, ko ɓeɗo ƴetti, ko ɓeɗo roni annaba ɓen, ɓeɗo roni ɓeɗo nelaɓe. nela sallallahu alaihi wasallam ɓe yewti en ka hadis abi darda radiyallahu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal wa innal ulamaa warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihaddin wafirin, rawahu ibnu maja wa sahahu sheikh al albani. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jomiraɓe gande ɓen ko ɓen ɗon woni ronuɓe ɓeɗo annabaɓe. haray annabaɓen ɓe roni ɓe kamɓe ɓe ronirali, ɓe accali ɗo yo rone si wona ngal ɗo gandal, wona dinar ɓe acci, wona dirham woni ko ɓe acci, ko ɓe ronini ko ngal ɗo gandal. ƴettuɗo ngal ɗo gandal sharia o haray o ƴetti geɓal yonungal, ko ɗum ɗon hana ronede mantore. haray musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo hadis o feññinani en wondema ɓeɗo jomiraɓe gande hiɓe jogi ɓural. ko waɗi noon ko rôle e darande ko annabaɓe darino, ko ɗum kamɓe kadi woni ko ɓe dari nde nelaɗo makuno al ulama warasatul anbiya. ɗimmum ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. haray ka hadis
Muawiya radiyallahu ta'ala anhu o jetti e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki kala mo Allah fandani moƴƴere o faminaymo ka ɗo diina. Kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fandani moƴƴere yiɗani moƴƴere o faminaymo ka ɗo diina. Oɗo hadis kadi imaka sunan ibnu majah Sheikh Albani kadi sellini oɗo hadis bimana mafhumul mukhalafa mo Allah fandanaki moƴƴere o famintamo ka ɗo diina. Yalla waɗu en famuɓe ka ɗo diina okka en kadi wawugol maslan yani gollitirgol. Allahu tabaraka wa taala o holli en kadi wondema jomiraɓe gande ɓen ko ɓen woni huloɓe Allahu tabaraka wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Ɗum ɗo tun yoni ko wiyete kon teddungal. Aray kadi ala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaɗo makko yo toro yo Allah ɓeydanmo ha hewtingal ɗo gandal sharia. Allah daali wa qul rabbi zidni ilman, wi'u am Muhammad an joomi ɓeydanan ko wiyete kon gandal. Idan ɗum ɗo fof no holla ɓural ko wiyete kon maslan ngal ɗo gandal. ɓe wi kadi bil ilmi yani yu'rafu Allah wa yu'bad wa yuwahhad wa huwa an-najatu fi dunya min ash-shahawati wash-shubuhat. Jaa fi al-hadith an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa aliman aw muta'allima. Haray ko sabu ngal ɗo gandal sharia andirten Allahu tabaraka wa taala, koye ngal ɗo gandal sharia rewirten Allahu tabaraka wa taala, koye ngal ɗo gandal sharia wotinɗinten Allahu tabaraka wa taala, ko ngal ɗo wawata en dandude ɓawo Allahu tabaraka wa taala ka aduna ɗo immorde jokkugol tuyoji e belanduruji. Ari ka hadis ƴettama e Abi Hurayra o ƴetti e nelaɗo o wi mi nani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wiya aduna koko huɗa, ad-dunya mal'una, aduna koko huɗa. Ɓe wi kadi mal'unum ma fiya, ko woni aduna kon fof kadi koko huɗa si wona geɓe illa zikrullah, si wona jantagol inde Allahu tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Sifa ɗum ɗo haray jantagol inde Allah e ko nandi e mum. Ɓe wi honnon kadi woni huɗaka wa aliman, janguɗo gandal sharia, aw muta'alliman, walla wonɗo e jangude ngal ɗo gandal, wonɗo janguɗo andi ɗum wiyete alim. Muta'allim ko ɗum woni talibajo wonɗo e andinade ngal ɗo gandal sharia, ko ɓeɗo woni natali e kuddindi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yewti fi mum ndin. Ko wana noon ngal ɗo gandal musidɓe julɓe tedduɓe e ngal jogi ko wiyete kon ɓural. Ɓe wi yani ta'allumul ilmi wa ta'limu sabilun li mudha'afati al-ajri was-sawab. Jaa fi al-hadith an Sahl ibn Mu'adh bin Anas an-Nabi radiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيئا، أو يعني من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. Haray jangugol gandal e jannugol ngal ɗum ko laawol fiyo baraji ɗin sowane on tigi. Joddi ko wonton kon ari ka hadis Sahl bun Mu'adh bun Anas an-Nabi radiyallahu ta'ala anhuma ɓe ƴetti e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kala janginɗo gandal walla janguɗo gandal ina wodanimo baraji kala gollirɗo ngal gandal ngal o andini ɗon e hoore nanuɗo mo janni on, so nani ko oya jannimo kon o gollitiri fi ko an jannimo o ɗuytantake e baraji ko heɓayno kon hay e hunde. Haray an jannuɗon a yoɓete, o mo jannuɗa ɗa kadi so nani o gollitiri ko jannuɗamo kon ka gandal sharia, kala ko o golliri ɗon Allah subhanahu wa ta'ala okkete baraji sifa ɗum ɗon e hoore o ɗuytanta oɗa
hay hunde. Hasidi ko hunde harmunde, ko hunde haɗande. Kono hasidi no wodi ka dagi. Hasidi anyani ni ko woni ko yelagol nema mo Allah subhanahu wa ta'ala okki dimmojo ma on, yo Allah jaɓutu nema on jonnama, ɗum ko hasidi, ɗum ko harmi. Walla yo Allah jaɓutu nema on an e makko foton, wona a ala kanko kadi o ala, ɗum ɗo kadi koko haɗa non, ko hunde harmunde. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe rentini en ɓe wi iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hataba. Mi rentini on e hasidi, e ngañanendi, e ngaygu, ko waɗi non ngañanendi ñaamiray golleji ma moƴƴi ɗi wonɗa ɗi golluɗa ɗin, wano yiite ñaamirta leggal si ngal ukkama e yiite. Leggal ko ngal janɗi wo ko ngal janɗi, si ngal ukkama e yiite sakkitode mum ko ndondi woni ko wonata. Ko ɗum waɗi aɗa an kadi siɗa haasade yimɓe ɓen, ɗa wondi e ngañanendi, julde ma nden hasidi on ñaamayde, korka ma kon hasidi on ñaamay. Kono no woodi hasidi dagindi. Ndiɗo hasidi hettoɗen nela sallam ka hadis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnataini rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Nelaɗo maki hasidi dagindi alasi wona e geɓe ɗiɗi. Gorko mo Allah okkori jawdi, tawa ko no ɗaɓɓirindiri noon hino dagi, himo dépensude ndin jawdi ɗon kadi ka dagi. Oɗo wiya si Allah okkorayno lan jawdi sifa no okkoriri karini, min kadi miɗo waɗa hen ko dagi, miɗo itta hen sadaka, miɗo itta hen azakal, miɗo wallito miskinaɓe, miɗo darna daraji, miɗo darna julirɗe, miɗo naɓa yimɓe Makka e wallito miskina, bimana waɗirandi ko moƴƴi, min kadi mi heɓa baraji sifa ko woni heɓude kon. Ɗum ɗo koko dagi. Andi ɗo a wiyali yo Allah perdinmo, walla yo Allah jaɓutu jawdi ndin jonnama, ko yo Allah okke sifa ko okkimo kon, tawa nayi okkugol tun, tawa an kadi a dépensa jawdi ndin no woni e dépensade ndin fi Allah, ɗo hino dagi. Hasidi ɗimmiri dagini ni, wa rajulun ataahu Allahu al-hikma, mo Allah okki gandal, okki sunna, okki gollitirde ngal gandal ngal o jangi ɗon, wiya min kadi si Allah subhanahu wa ta'ala okkayno lan gandal sifa no okkiri kaari non, min kadi miɗo janga, miɗo jangina, miɗo andina yimɓe ɓe, miɗo famina ɓe kaɗo dina, min kadi mi heɓa baraji sifa ko oɗo woni heɓude kon. A wiyali yo Allah feetinmo, a wiyali yo Allah jaɓutu gandal ko Allah subhanahu wa ta'ala jonnimo, ko yo Allah okkore gandal sifa ko okkorimo kon, an kadi ɗa wona hiɗa janna, hiɗa waajo, ɗa andina yimɓe ɓen ko dagi e ko harmi, famina ɓe kaɗo dina maɓɓe. Ɗum ɗo haray ko hasidi masla yani dagindi, haray ka wonɗen e darade ɗon talibul ilma al amilu bihi wal muallimu ghayru la yanqati ajru wa sawabu ba'da mawti. No jeeya e ɓure gandal ngal, ɗaɓɓowo gandal, gollirowo ko woni e jangude kon, e janginowo goɗɗo go kadi, ko udditirɗen yewtere men nden. Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe makka hadis Usman ibn Affan radiyallahu an, ɓe wi wondema ko ɓuri moƴƴude e mon fop ko on janguɗo ngal ɗo gandal sharia ha gayni, jangi oɗo alqur'anul karim ha o gayni, o yilti kadi himo janginde mo ɗimmoɓe makko ɓen, khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Ko ɗum waɗi aray neɗɗo janguɗo sharia jangini, oɗo baraji makko ɗin ɗi taƴata haysi tawi woni o fatike. Nala sallallahu alaihi wasallam ɓe maki idha mata al insanu inqata amalu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nala sallallahu alaihi wasallam ɓe maki si ɓiɗɗo adama yehi ha fatike, golle ko gollayno fof haray taƴi darike si ha heddo geɓe tati, si wona sadaka ilo no kontina, ono juulirde si a darni ni, ono masjidul huda e juulirdaji hedditiɗɗin, e daaraji, e jasugol ko wiyete kon woyndu, moƴƴingol ko anndanɗa hoore ma yimɓe ɓen naftora e tutugol wano leɗɗe ni,
imma ɗowdinoje walla rimoje tawa yimɓe ɓen no teɓaden dimɗe ɗon hino ñaama ɗin baraji ɗon a heɓaydi ka wurɗa ɗon sa fatike kadi baraji ɗin kadi tawoyte ka kabru ma ɗum wiyete sadaka jariya aw ilmin yuntafau bi walla gandal ngal accuɗa ɗo gandal sharia ingal naftore ɗum kadi baraji ɗin kadi tawoyte ka kabru ma ha ñande tawoyɗa jomi ma aw waladin salihin yad'u lahu walla geɗal jo moƴƴuɗo mo ne'unoɗa jannuɗa dina jannuɗa alquran jannuɗa sunna oɗo si o juuli mo toranoma allahu tabaraka wa taala o rabbirhamhuma kama rabbayani sagira yo allah yurme jinnaɓe am ɓen wano ɓe yurmiranolam ɓe ne'ilam ɓe toppitilam kam woni paygum du'a ɓiɗɗo jinnaɓe makko allahu subhanahu wa taala hino jaabina ɗum haysi tawi woni jinnaɓe ɓen feƴƴini ɓay tum ɓe accuno oɗo geɗal jo moƴƴuɗo ɓaawo imo waɗande mbo sadaka imo du'anade jinnaɓe makko ɓen oɗo du'a waway mo hewtoyde musidɓe julɓe tedduɓe hen haray ko ɗum ɗo wonno ko adduna ɗen hande ɓural fi ɗaɓɓugol maslal ngal ɗo gandal hadisaji ko ari ton kon no heewi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna mo feeri laawol ino ɗaɓɓude gandal sharia allah newinanayi mo feeranamo laawol naɓirgol mo maslanka alijanna haray neɗɗo kadi si o yalti ɗaɓɓugol gandal sharia ɓe wi nelal makimo e laawol fi sabilillahi ha tuma o rutti o bimana si o maayi e mum haray ko mayɗo e jihadi fi sabilillah wonɗo e ɗaɓɓude gandal ko wonɗo e wadde jihadi fi sabilillah ko waɗi noon ɓeeɗo jomiraɓe gande ko kamɓe woni annora mofte ɗen ko kamɓe woni e yonnanade mofte ɓen ɓe heɓa ka ɓe wawa tippude al ilmu nur ngal ɗo gandal ko annora gandal sharia ngal ko annora ko ɗum andirten no rewirten Allah ko ɗon andeten ko honnum woni ko harmi ko honnum woni ko dagi ko honnum woni ko moƴƴi ko honnum woni ko aña ko ngal ɗo gandal sharia wawata en andinde ɗum ɗo honno salli gorten ko si en jangi honno tamorten ko si en jangi honno juulirten ko si en jangi ko honno waɗirten hajju ko si en jangi honno waɗirten umra ko si en jangi ko honno dewle men ɗen moƴƴirta e ko honnum woni ko bonnata ɗe ko si en jangi dewal allahu tabaraka wa taala yehi ari on fof ko ngal ɗo gandal ko ɗum waɗi enen ko en ummatu iqra etoɗen jangen faamen gollitiren anden no rewiren allahu tabaraka wa taala aray yo allahu subhanahu wa taala yani andin en ko nafata en andina en kaɗo dina ha wawen rewde allahu tabaraka wa taala se rewi kadi kan en ko allahu tabaraka wa taala yo jaɓan en o hokkora en al ikhlas wal qabul aray ko wawno arande on ɗo yewtana on nde ɗo yewtere ka Fulɓe TV ko musidɗo mon al ustaz Mouhammad Salih Bun Mahmoud Ba mino wayno on ɗo ha programme goɗɗo go wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini nelaɗo men Muhammadu kori ñentinen mo ka